Вылазьте все, блядь! Все, тихо! Не стрелять в них! Rekaman penangkapan nasionalis Ukraina oleh personel militer Angkatan Bersenjata Rusia ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 31 Januari 2023. Sekelompok militer Rusia melakukan penyergapan pada posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di dalam parit. Pembawa senjata lengkap tentara Rusia maju pada posisi lawan, bahkan memasuki lorong-lorong lubang persembunyian mereka, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tampak sejumlah tentara Ukraina hanya bisa pasrah, mengangkat tangan sebagai penanda bahwa mereka menyerah. Mereka diserbu dan diancam akan ditembak oleh militer Rusia jika tidak ingin mendengarkan perintah. Sejak video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Не стрелять в них! Выходите все! Ложитесь на землю все! Хотите остаться в живых, блядь! Ложитесь на землю! Выходите! Оружие сбрасывайте сюда! Давай, не переживайте, вас никто не обидит! Давай сюда! Вытащи сюда! Возьми его! Ты один? Был? Пойдем! За мной! Кто тут с этими с хохлами? Останьтесь! Вылазь сюда, вылазь! Сюда вылазь! Есть такое еще? Здесь кто есть? Пожалеем, говорю, пожалеем, не ссыте, выходите! Слушай, куда они побежали? Туда все? По дороге сюда побежали? Никто! Все здесь! Все здесь, да? Все, где все позиции кинули? Чего вы не кинули позицию? Все, сидите, держи их, пошли. Держи на прицеле до своих. Передай по рации, что все, блядь. Скажи по рации, все, нахуй. Есть кто, выходи. Живой есть кто, выходи, не тронем. Давай выходи. Не ссы, не тронем, обещаю. Выходи, поднятые руки. Все, давай, вылази, не ссы. Не бойся, не тронем. Ты один там? Ложись здесь. Вот сюда присядь. Вот иди сюда, вот сюда присядь. Вот так ляжь, туда головой ляжь. И лежи здесь. Все, вот так вот ляг и лежи спокойно. Не, оружие вытащи, блядь, оттуда. А? Вообще? А чем ты стрелял? Лежи здесь спокойно. Dilaporkan secara total 381 pesawat Ukraina, 204 helikopter, 2.980 pesawat tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus oleh pasukan Vladimir Putin. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 490 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 126.650 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-342.